Kako ste? Evo, dobro, hvala. Što se radi? Evo, nešto radi, trči nešto. Dobro, neću ja puno da zadržavam, samo sam htjela da pitam, evo, mnogi me od ovih radnika naših što smo zovu za stanove, pa su mislili da idemo, rekao nema potrebe da idem, ja ću se sa čovjekom čuti. Da li je bilo na savjetu ovo? Nije bilo ovako, sad ću vas informisati. Znači, da se ja ne stigu javiti, ali su mi četvoro javili da ćemo 14. bi trebali imati radni sastanak. Dobro. Sastanak, znači sa rukovodstvom i sa ovim ljudima iz komisije. I ja sam ono što sam vama i rekao, ja sam prenio predsjedniku savjeta opcije koje ste vi ponudili i prenio sam ovu što znači da vi imate rezervu odnosno na sve što je do sada obećavano, hoćete znači konkretnu stvar da vam ponude da se riješi problem tako što ćete vi dobiti prvo ono što tražite, da bi onda se ovi ostali mogli, da bi se mogli odreći onda tužbe i da bi se to završilo onako, ali prvo da vi morate da se namirite. I šta kaže on? Ne, ja sam rekao predsjedniku savjeta. Da li on... Njemu je to potpuno jasno da vi imate nepovjerenje prema rukovodstvu. Da. Uglavnom, mi ćemo pričamo u ponedeljak, to dođe 14. oko toga i ja ću vas odmah, jer ćemo onda imati nakon toga 2-3 dana najdalje savjet na kome ćemo to da razmatramo, ali čisto da, kao što sam vam rekao da se malo prije to da vidimo, možemo da dogovorimo, ono što je druga stvar tu važna, da ja osjećam spremnost kod predsjednika savjeta, ja mislim kod svih članova će ta spremnost postojati, ali znači da se vrlo precizno uredi i da se vrlo precizno daju obaveze ko i na koji način što treba da uradi u tom pravcu. Ja sam iznio neke svoje ideje predsjedniku, tako da se nadam da će menadžment kuće to da prihvati. Znači da isprati ono što ste vi predložili. Dobro, a ovo za ove sporove naše iz radnih? Za sporove vaših sa kućom, ja sam i to prenio naravno, jer sam poslao proslijedio naravno odmah sve to predsjedniku savjeta. On kaže da je to tema o kojoj treba da se razgovara, ali on je predložio taktički i ono što sam ja vama znači, predložio da jednostavno idemo korak po korak. Znači da ovu sada priču oko stanova pokušamo da zatvorimo, pa kad se to zatvori da otvorimo znači, sve ostale teme koje su predložene. Znači da ne idemo, znam da je to za vas sve problematično i tako dalje, ali jednostavno su svi nekoj poziciji da pokušavamo da izbalansiramo, da ne tražimo od menadžmenta odmah sve do jednom pa da ne dobijemo, da se ne riši ništa, ne zapravimo konflikt koji će onda biti neminovan, nego jednostavno problem taktiziranju nekakvih da možda neke stvari jednostavno i odložimo što nas čekaju. Ali evo da damo nekakav pokušaj da se to nekako bezživolo završava, da se polako nešto rješava, sa što manje buke nekakve velike, ali evo, to je neki pristup. Tako, znači sve sam prenio, proslijedio sam komunikaciju, ono što je bilo, znači ja nisam očekivao da će, i onaj mail sam dobio od Janjića, on je ono što smo mi pričali, on je stavio to na papir, onda se stavio u mail i to je poslao na sve adrese, ja sam to proslijedio on predsjedniku savjeta, kako se zove Dušku Simonoviću. Simonoviću, da. Znači njemu se to proslijedio, tako da je znači, on sad potpuno u toku se svima o čemu smo mi pričali. Sad, znači 14. ja ću pokušati da napravim male još razgovore sa drugim članovima savjeta na ovu temu prije 14. Čisto da u cilju generisanja nekakvog zajedničkog stava i mišljenja prema menadžmentu. Znate o čemu je Gorane stvar? Ovaj Pajović, on je super, sve je u redu, dobio je raspored i sve, nije tu nikakav problem. Ali znate u čemu je problem? U ostalom čovjek može da čeka i pola godine i godinu, ne završava se sve sa Crnom Gorom, ide se malo i dalje. Ali, znate što je simptomatično? Ja Dragana sputavam da to piše. Zamislite, recimo meni su ponovo se otvara suđenje i oni ponovo Nikolu Martinovića plaćaju, iako znaju da će to sada...
Svatajam javno što vi meni pričate, odlično ja to svatam. I oni će opet, nije problem nikakav, ja ću da stavim tačku na to poslije jednog obaveštenja i nema veze, neka to teče kako teče, ali mi je malo krivo s obzirom da znate sve što se radi, jer ja bi smatrala onda saučesnike, članove savjeta sa menadžmentom ako se oni tome priključuju da se razbacuju sredstva. Da vam kažem, Mirjana, da vam kažem, nije to slučaj, shvatam ja potpuno što vi... Pa znam da shvatate, znam za to... Samo je pitanje, samo je pitanje, u ovom dijelu, što, kao to pitanje. Da. Ja samo probam sad, ja pokušavam da se ponašam, da dignem, jer ja imam tu dva načina rada, da dignem sve u vazduh, da nikakav, a to je mogući princip rada, koji je legitiman, da dignem u vazduh sebi izađem sa svim i svačim što već znam i što sve znati umeđu vremenu. A druga je stvar da pokušavam da rješavam probleme sa ljudima koji će onda biti protiv mene u većini situacija, nego da pokušavam da to nekako mirnim držim, da je lagano pokušavam jedan po jedan problem, a potpuno ja vas razumijem. Znam, tu morate taktizirati, i da pripremi malo drugačije teren da bi tu priču otvorio. Ali oni, Gorane, uništavaju nama biološko stanje. I meni i Draganu. Dragan je bez ičega, ja imam maloljetno dijete, ja moram da djelujem nekako na drugačiji način, ali mi je sasvim lako da vi, ako vi kažete da nećete bez kako oni kažu, meni je veoma lako da ja idem negdje dalje, da vam kažem što možda mi neće uspjeti, ali meni je savjest čistija kad se obratim gdje treba, znate? Jer ako to nije sada efikasno, bit će za godinu, dvije, moja djeca će to ipak, ako neću ja, to hoće djeca moja. Znači da vam kažem, mi ćemo otvoriti to pitanje, samo nećemo ga otvoriti na ovoj sjednici prvoj. Pa dobro. Jer znate kad mi je zakazano suđenje, Goran? Za 4. februar, a Radovan Miljanić evo 2,5 godine ne dolazi. A Vojičić insistira i plaćaju advokate i zamislite sramnosti te, koliko je to ponižavajuće, Gorane. Imamo pravnike po 30 godina, pripravnik ide da zastupa radioteleviziju, Nikola Martinović toliko ponižava i unižava televiziju da šalje pripravnike. Možete misliti to, ko ima iskustvo, ko ima jedno dostojanstvo, ja mislim da ga ima. Zamislite... Da budemo ovako organizovani. Dajte mi malo vremena. Dobro. Da vam kažem šta ja po tom pitanju radim. Znači, to će se dešavati do kraja ovog mjeseca se dešavati po tom pitanju moj rad. Pa se onda mi možemo ovdje mudri pa se dogovoriti kako ćemo nešto, što da plasira u kom trenutku. A znači, dajde da pokušamo sad prvo... Dobro, znači da se mi čujemo i za nove godine, jel? Ne, mi ćemo se čuti, ja ću vama javiti, Mirina, pa dobro. Bez toga, čim budemo završili ovaj sastanak savjet. Pa dobro, evo ovo vam je moj broj telefona ili Imam ja i vaši Pajović. Znate što, ja iskreno da vam kažem, Gorana, nikada u životu tako potičemo takve porodice. Nikada nisam htjela kad se davim da nekog vučem sa sobom. Tako da sam isključila ovog Pajovića totalno. Jer da ne jurišaju sad na čovjeka od 60 godina, on se strašnoj situaciji nalazi zbog nas. Ja mu isto sad govorim, nemoj ništa da radiš za nas. Ne možeš da nam pomogneš, paži sebe, jer jednostavno sad si u situaciji da ipak si to pred penzijom, nemoj oko nas da se angažuješ. Nemoj zbog nas ponovo da ostaneš bez posla, jer nama ništa pomoći ne možeš, a mene bi to katastrofa bilo. Ne mora onda pati ako ja patim. Ja sam od takvog kova, pa sad... Slažem se. Eto tako. To je suvremeno. Ajde ovako. Zovite kad god mislite da treba informacije bilo što bez ikakvog ustručavanja 14. dakle imamo se staviti. Meni treba toliko stanova da vam pravo kažem više nepodnošljivo ovo, eto ako možete da mene obavijestite jer ćemo mi morati u novo... Mogu, naravno. Ali bih vas stvarno zamolila da ako je komisija donijela takvu odluku, vjerujte mi sve, da ne podržite to, jer vjerujte mi savjet će vam biti mirnija, jer će to sve pasti u vodu. Ponovo na sud, ponovo. Eto. Znači, mi 14. tražimo način da se zadovolje potrebe onih koji su se žalili. To je nama tema 14. Nama tema ne može biti da mi aminujemo odluku savjeta. Komisije, Znači, to ne može. Mi sad idemo na sastanak da pokušamo da govorimo se stati riši. Dobro, Gorane, da vas ne srcuje vama i hvala na lijepim riječima. Ja se nadam da će... Imajte, znači, znam da vam je teško, znam da je su problemu, traži malo strpljenja prije nego što ja ne probinim eventualno
svoj način rada i malo drugačije krenemo neku komunikaciju. Ajde, puno vam hvala, pa ćemo se čuti. Ajde.